Talafa au kasaulu makitiona mo tala dotTV. Abado fogi fa tal fanga Tuvalu no mai kitala dotTV ilunga internet. Motopo nei ka no tau kilunga itala fa kamalo singa fa kana fonga te matanga luenga te fainga kainga. Motala vo volunteer sa tau lo kula tau lo tawa de puipuinga te ni valomene pena fogi minister la ka. Te matanga luenga te whainga o kainga, ko sanga nei whakamalo se whakanofonga, kai whaatapu te sona ulu o tino ki loto i te konga pei kainga, i te mata whenua ki mātu o whunga whale. Ia soko nei ko olon whakailo mai te matanga luenga, me i silo ne tino e se whakalonga whanofonga o te konga pei kainga. Ta se mai whakanofonga ko nei, ko te puke ne tino mea kai mase ia stoa lasi, ko la ko pei ki te konga pei kainga o whakaonga. Tile sa teo mte talaka atoa. Te matanga luenga o ta whainga o kainga, ne maua ne lato se li pōti mai te matanga luenga o Dola Lei, me maua atu ne lato a tino ko puke mai a mea kai mase a stoa lasi ko lai peki te konga pekainga. E whai mai te li pōti me isi ka ko mea kai a stoa, ne maua ko mase te la ne awe pei te konga pekainga, kai ko tino e olo toi puke a kainga ko nā. I te vai taimi nei te matanga luenga ko whakatapuloa te ulu vale o tino ki te konga pekainga. Po ngai me kai ala ne whakatapu e ne maua e isi la se whakapulanga ne ame ne maua nafi ke mawhai o tao fia tina ke se toiolo aka o puke a mea kai e ko lako o tine ne awe ki te konga pekainga. Ai mawatu mai te public health me toko ki o tino e olo sale lo puke a mea kai ko la ne awe o tampe ne mo telefua moa. Kai mawat mea kona ni mea ne expired goods o JY. So te whakamolmole lasi mai konei, me te mete na, ko oti la ne oti ne whakamalo si mai nei te public health, ko oti whoki ne awe ne lato te notice ki te JY, ke mawhai o dispose a mea kona me ko expire la, me isi whoki la ni mea kona, ko mase. I patia miliama me i mea kai konei ne peki kainga, ko se lei te whakaonga ne tino. Tēnā ne awe e o pei mo te whakamoemoenga ke se ai ne tino e whakaonga ne lato, me mawhai e pokotia ki tūlanga Dola Lei. Tēnā winga, so se mea te la ko oti ne awe ki loto i te dumpsite, ko se toi tali e la ke toi olo tatou o toi puke a mea kona me ko oti la ne whai mene te public health me ko mase. Se lei ki loilunga i tūlanga o te health a tātou. Mai se tātou ko nofo i te vaitaimi tēnei o Masaki. E pēlā mo li pōti, te matanga luenga ko ngā lue tasi nei mo business ko lai sine loto ka ko mea kai masei, ke awe whakamasei kai mai se ke tanu whakalei te ngā pekainga ke se mawhai ne tino o toi o lo puke. Se ngatai ko nā, ko oti whukine whakamalosi ki tino ngā lue te konga pekainga ke whakatapu te so nā ulu vale o tino ki loto i te konga pekainga. Tile sa teo mo tala o te dotTV. Te whainu me lau tino fia toki la kau kai nei lunga i te lau mua nei, e whanaka lo ki lunga. Kai me te whakalawe nei, ko te se aine ko ngā konga mo toki, mai se lo ki tuai o le tau whale. I te vai aso nei, te poloteki ko te live and learn, ne whai te savea ki lunga i whale, i o me ko mataka inga ko lai nofo mo tāpu toki whātoanga. Ko lai ni whakamaua whokin te poloteki, te me se te loko me te katoa toanga. Tāpu koni ni au mai mo toki whātoanga tino, kai mateaka ne te poloteki me isi ne tino e tū maula te whakaonga ni lātou, kai nisi ko se whakaonga. Mai lunga i te lasi te manakonga mai tino, tēnā ko manako te poloteki ke ono ki tāpu ki au mai ki whakaonga ne te soa tino. E toko ke kia tino i lunga i whanawhuti nei ne, e request ki tāpu. Ako te whakalawe mo te vaitau tēnei, e isi ne mtou tāpu i Australia, ne? E ne whai ke mai ka ko tā ofin te mtou matanga luenga tēnā, te mtou matanga luenga mai ko i Australia. Ona ko reports ne avatu a tino e se toki, ne? E se toki se whakaonga. Tēnā la ko tā ofin ne lātou a tāpu kona. E tosa mo te tolu se lau tāpu ne whakamau ne te poloteki, kai e tosa mo te fast fulutasi a whale whakaonga ne lātou. Li pōti ne mau mai me te fast fulutasi a whale ko nei, e se silinga mo te lima o whale ko lāko i whakaonga aloa ne lātou a tāpu, mo toki roto lākou, kai ko te taula singa ko se whakaonga. Eisi ne tino ne tuku mai loto reasons, pela lātou ne toki loa, kai ko se lava, kai te vaitau tēnei lātou ko se toki mo ko se lava taimi, ne? Pela lātou whakalawe nisi whai mai lātou ne toki,
At whakalawelawe ko mea tau kaiao, ne? Nisi ne whai mai lātou ne toki a ko lātou ko I sala te fua te lotou taimi, whātoti fua ne harvest o lotou lākau, kai ko te salanga fua te lotou taimi a wano ke toi palu whakafou te lotou kaiao ko toi toki. Pēnā whoki a nisi e whai mai me lātou ko I whakatali ki seedlings a lātou a ko lotou tāpu, ko tilo ne palu ko toka, ko te toki fua. Te kilonga te poloteki ke mawhai e toi puke a tāpu koni mei tino ko se whakaonga ne lātou, o awe ke lātou kola e mana kongina ne lātou ki whakaonga. Pēnei mo te lasinga mo tau tino e ne mawatu se whakaonga ne lātou a tāpu. Ia mo se ai whoki se lotou taimi I te vai tau tēnei ko te mea ke toki ne lātou a lotou whātoanga whakaonga a tāpu. E sila se mo tau whakamole mole me I tāpu ke mawhai ne ma e toi watu mātou o puke. Ko te mea ke awe ne mātou ki nisi households mo ko matakainga ko la ko toka kai willing o whakaonga a tāpu ke toki kei lotou whātoanga. Ona ko te pongai mātou e kilo kei me e tauloa o whakaonga a tāpu ke toki kei a lākau. Ne? Lākau kaina. A ka whai la ko I manakolo ke whakawhoki atu a tāpu. E puke na mātou a tāpu kai koutou kotu na mātou kia koutou te awanoanga ke prepare koutou o whakatoka o tau kaiao mo mea ko lai whai e o lotou whātoanga ne. Me ka whai koutoka te wheitu tēnā, ko ma whai e toi request mai ke whakawhoki atu ne tāpu, ko abatu e a tāpu, ko toki e. A tāpu whakaola lākau koni ne tuwha ki lunga I tino I te tausanga lua festivalu walu mo te lua festivalu iwa, ke mawhai ne lātou o toki rotou lākau kaina. Te poloteke whakamoemoe ko tino koni nofo mo tāpu ki whakatū mau te whakaonga. Ka whiko se whakaonga ko whakawhoki atu ki te poloteke ko te mea ki mawhai whakaonga ne te soa tino. Te poloteke e toka whaelo of Saosani ki tino whia mau of Saosani te toki ingo lākau kaina. Kai whakamalosi ki tino ke toki lākau kaina mai ta whalo tō mata whale. Te mese te loko mo tala te dotTV. A volunteer sa taulo kula pena whuki musui tala vou, ne kauwhata se tai au de yo sau tala ki lungai te tau o te whainga o kainga, kai mai se logo tau singa o te nivalomene. Te me se te logo mo te tala katoa. I te tai au nei, a volunteer musui tala vou, ne tau loto atulanga tau o te whainga o te nivalomene, mai ofisa o te matanga aluenga o te whainga o kainga. Te akokonga te nene whakatokangina ne te sa taulo kula Tuvalu, mo te whakamoemoenga ke mawhai o nofo whale I tala vou o te mawhauwhaunga ki a te whaiwhaelo o mea o lei tautafa. Mai se loa poko teanga mai te lako vale o kainga pēla mo plastics. Now the workshop tēnei e se brief introduction for ki lunga me kaia a te sa taulo kula ne mawhua mai e ne, ke ilo ne tala vou ko nei ne mawhai o kauwhātasi mai ke mātou I te tai au tēnei. Kai mai se ki lunga I presentation mai te matanga aluenga tēnei te waste management mo te fisheries. Te tāua o te tai o kainga ko nei pāma plastiki ne, me ne awhuki o loto whakamāseinga, io me ne pokotianga o lātou ki lunga I tau environmene, pe nā whuki mo ika kai o lai te tai ne. Nā I te vaitai me tēnei, ke mawhai a ofia mai talavo ki lunga I te project tēnei a talavo a sa taulo kula ne, ki lunga loi te me tēnei I te single use plastic ne, ka mai se ki lunga ke tautai whakalawe whātu te luto wiloa, ki lunga loi te whakaonganga o plastiki, me mawhai whakaonganga tātou pe whea, toi whakaonganga tātou, ia me mawhai me nealdo pokotianga ki lunga I tau environmene I tausanga kone mai mua ne. Te sui me te matanga aluenga te whainga o kainga, ne whakamalosu ki tala vau a te anganga maalunga I whakatapui ne lātou o vaianga plastic ko lai whakaonga afu o whakatasi. O ilo ne tala vau te tāua, me ka ia te Department of Waste Management e whakatapui nei a te single use plastic. Me te toko kianga o taimi e tātou e complain I lunga I plastic. E kako tātou se lawe alo ne tātou te pokotianga o ia I lunga I a tātou tō tino, I lunga I te health mo te environment. So, te me tāua loa o manako ke lawea, ke I loa ne talavo, the effects o te plastic I lunga I Tuvalu. If tātou e continue loa whakaonga ne tātou.
te plastic tēnei. Alela whakamalosi ko talavau kuni ni whakatasi ki te ako konga, ki whakalau sātu ne lātou a te tāua te tawhainga o kainga, kai mai sea pokotianga o te plastic ki tēnā walo mene. E whakamumunga mao te ako konga tēnei ko lasi te iloa ki lunga i kainga pēni mo kainga o te plastiki. Kainga ko nei pe la mo plastiki, kai mai se loa te... Ke mawhai mātou olo whai a apolo kalame ko nei tainga o kainga ne, ke ilo ne mātou me kai a kainga ko nei e tau o tae. Ke whakalau sātu whoki ne maa ane talavau ko nei, a te ilo te nei ki o tau kainga ne, ki lunga loi te whakamasenga tēnei o te ao, te plastiki ki lunga i tau atu whenua tēnei ko Tuvalu. Te matanga luenga o te whainga kainga ne whakamalosi mai ki te tūlanga o te talavau, ko te lumana i te atu whenua, te lae tā ua ki ako ke ilo ne lātou a tawhai ki tēnei walo mene. A te polo kalame tēnei e whakasoko i te aso tai au, te la kālo i lātou kuni ni whakatasi ki te ako konga, o taia kainga plastic i motu o whanafuti. Te mese te loko mo tala o te dotTV. Kai mo te toe tala, ta se whanau niu tau e no whatu mau niu sila, kai ne assess mai ki te atu whenua, ko whakao ngā tena tāle niu susu ma sāsā sene ki te tauleanga a tena whenua. A mā whopala kua, ne mā whau whakatasi mo ka inga, ke whakao ngā taimi tēnei koi whakatali tali ai e ke mā tala tua ko i o whuke atu ki niu sila, ke whaisa nau susunga. Ia, ko te pongai o te mea tēnei e whai te pōtolu o Iulai. Se awanoanga whoku pēla ki tupulanga ko la o Tuvalu, ko la ko i o wāke, mā whai e neo mai o ono whoku kei ne. Ko te pongai loa pēla, aku seke ai ni o ku mā whauwhonga pēla. Aku o ku mā whauwhonga ke whitau i fuaku mo ku tau ngā soa, mo taina, tua ngāne, mo kāinga. Ka e ona ko te mea tēla i te matauolonga tēla ki niu tau i te kaukola niu tau kola neolo whai te whakamole te whenua. Tēnā ne, e sila se pēni a te kau niu tau. Ka ako toku tuadina tēnei ko masiota. Pēla me, e longolongo i o kutala kai. Siki nala vealo pēla ke tātā akone. Tēla la, tātā mātou i te pēn tēnā niu tau. Pēla mnā tū tangata nei leki. Ka tiko o whai si mā whauwhaunga o ia ke form nei e se mea. Mā whai aku i whiawhia o joini ne. Te lala whai aki mau masiota. Ai leki te porokalamu tēnā kai. Ke ngari whunga me whakaasi ki tino mua mo tino whou nei. Ke mai ono i te show tēnā ākune. I patea mā whome i te whātukatuanga o te whakasinga o susu peste nei, ko lawa ki te toka. Ka ko tīketi ko tin ka mata o tongi ki tua i lua sipulu tāla, mā whaitoko lua tino, ka sipulu lua tāla, mā whaitoko tas te tino. Aia, te whakatukanga ko tine whaine masiota, ko i sana band tēnei, ka tila ko te tropical band ne. Tēnā ke tātasi mātou i te pō tēnā e live i aku Ko sene mau mai sasala ngā sene tēnei, ka whakamea alofa nei e ki te whenua ko niu tau, e tusai e kwa moemoenga ki te whaitenga o tēnā whalekau pule fōu. Ko nāla atala dotTV mte pō nei, whaftain mai mō mai, ke manu e te pō, ka e tō whā.